O Ibnu Mađe radijallahu anhum prenesinella kay shunga mare poslaniko Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yek dive puçle amare poslaniko amare peygambere Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem soznačinella odčinibe o kurbani. Amaro poslaniko Muhammed aleyhi selam odgovorin galenge adavajtano sünneti taro amaro papo o Ibrahimi aleyhisselam i zatim puçlele ja Muhammed a sui siamen taro kurbani su çinale pa pejgamberi Muhammed aleyhisselam vakir galenge sekoja kapka rat so kat havdel taro kurbani hem sekoja bal taro to kurbani su činele ko sudno dive ko jevmu din ka velko mizani ki vaga hemo Allah Đelešanuhu subhanallah ve ta'ala ka čiveltu ko dženeti hemo Allah Đelešanuhu ka voltu baro radost adava dive i baro korist ko voltu taro akava tlo kurbani i kobor baro to kurbani ko vol dovokar ka uklen ti familija hem tu te naki sira čuprija pa molinaja e Allahe zilđelali vel ikram kabuli makbuli to vol sae pralenge penjenge amenge so činaja o kurbajna ko kurban bayram mubarek inşallah o Allah Đelešanuhu kabuli te kerol makfireti rahmeti rahatluko sastipete delamen. Esselamu aleykum rahmetullah ve bereketuhu.